Biyag Di Tao. Hello everyone, at timanante kayomyo Jenna Almoite. Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Sakbay tintay pa nagdrama, wano pa nang ipatangatang iti sabali man na napakasaritaan, wano istorya, intay pa ituloy ti kumablaaw. Hello kani Mercedes Naris, Aris Mix Vlog, Gemma Granil, Heidi de la Peña, Virgie Arcilia, Arlene Caspilio, Mary Ann Payo, Jackie Claro, Nati Ramirez Vlog, Jeff Cortez, kani Ma'am Jocelyn Tabilas, kasamatan kani rin Esperanzate. Intay nga ro dandanggan ti episode 167. Dito'y drama tayo. Biyag Di Tao. Oh, manulaangan nga aldaw ading ko. Enrollment yon. Wan nga ron manang. Igaad mo ti agadal ha. Amok akaba alam dayta. Agyaman manang. Saya atem ti panagadal mo. Ta igaad ko matagtrabaho. Tapno masuportarak ti panagadal mo, ha? Wan manang. Ikarik dayta. Nanang, apay akasta ti langayo. Kaslaad da parikot yo ha. Itay kay pay apalpaliiwan. No adda parikot yo, ibagayo nanang. Tapno matulungan kayo no anyaman dayta. Pampanunutak ti kwarta nga alaan manan ni ading mo inton bigat nga agpasyudad. Ay nananang, saan ka di ngamin aday ta ti pagparikutan nyo? Siya kun ti makaamo iti kabsat ko kunakmet. Ala, di kay madanagan nanang. Adda kwartak anak kasagana nga ited ko iti kabsat ko. Ay, kasta ay kat nasaya at anak ko. Awan anyaman na day tananang. Kas itinakunak idin, siya kun ti makaamo iti panagadal ni Lenny. Ala, kartingam tagrubwat ading ko. Wen manang. Idisuklat nga rodan da ito'y kwarta dito lamisaan na. Umuna ako na rumwar. Ang mga nuad da masapa nga umay ijay parlor ko. Wen manang, agyaman na ka. Awan anyaman na. Mala, agan-anad ka ijay syudad ha, ading ko. Wen manang. Anak ko, i-guide mo ti panagadal mo, ha? Makita mo ti sakripisyo mi ka ni manang mo. Wen tatang. Malaan na sayat no kasta. Alang arod, mapanak matan. Tama nga no panawan daktilugan. Mala, agan-anad ka, anak ko. Ay, una yan. Nagbara ti panawan ita Ito gaw kumampay laang di ti parke. Sana bale. May sapay nga oras ti urayak. Sakbay ti next subject ko. Hello, miss. Ha? Hello matkan ka, Manong. Naimbagang oras mo ating ko. Itay ka ba lang palpaliwan? Iso ngayon masidagakan ka. Kasta ka di? Siya kaya ni Marco. May sa mentor ti may sa networking dito syudad. Ha? Ti trabaho ket agawis ka dagiti tattao amayat nga agmiyembro iti daytoy. Ginapudno na itapanawan na duma-duma ti networking. Ang amday ti kumpanya nga ayan ko ket iso ti kabaknangan a networking diti intero a pagilyan. Ha? Well, natin ko. Iso mayat ka agmiyembro ka mat. Iti kasta, agganansya ka mo't itidak kalagatad, akas kanya. Saan mo ta pa nagpalastog? Ngam, gapo iti dito ang networking, nakaipundarak mo't iti balay ko. Lugan. Nakagatangak iti sanikwa. Ken, saan lang aray ta? Gapo mo't la iti networking, ket napaagasak ni nanang ko ang nabayagan na masakit. Kasta ka di? Wen, iso masigurado kan ka. Apaman nga agmiyembro ka man. Dakkel mo't agatad ti maalam. No, nagagat ka nga aglako iti products tayo. Ay, sige, kayat ko day Manong. Okay, no kasta nga rod. Agbayad ka iti 10,000.
akas membership fee. Di ka madalagan. Kalpasan ti makalawas, ag doble ti kwartam. Agpaiso? Wen, siyak ti makamukin ka. Second year college ka gayam, Lenny? When, Marco? No kasta inaldaw nga da klase? Saan? MWF lang. Nasaya to kasta. Tapno da panawon mga umay di opisina. Ken mais ha? Tapno maka-attendar kay ti seminar tunggal awan klase. O sige, mayatak iti dayta, Marco. Anya? Sa nga pulo aribo ti kasapulam ita, Lenny? Anyat pangaramatam. Napatugunay ti pangusarak, Manang. Ay, sapay manula ang ti kwartak ita ading ko. 8,000 laang. Kurang iti 2,000. Ay, kasta ka di. O sige, uray day talatan, Manang. Mangsapulak pa lang iti part-time job ko. Iti kasta, adamay nayon ko. Kan pang allowance kumatan. O sige ading ko. Agan anos ka Taday tala talaga ti kwartak. Wen, Manang, awan parikot. Aday ta. Isuday ta ti proof adakkel ti kwarta dagiti imuna ang nagmembro iti daytoy a networking. Makita mo? Isudan ti kabaknangan. Ay na, Nakita mo? makapaawis mo't talaga niya. Nagdadakkel a kwarta. Wen ad-adda pa adakdakkel ko matimaganan siya. No full time ka. Ha? Pudno ti bagbagakan ka. Isungag panunot ka, no isardeng mo lang ti panagadal mo. Iti kasta, ag full time ka lang ti networking. Dakkel ti kwarta dito eh. Sige, panunuto ka na imbag dayta. Hello, Manang? Hello ading ko. Kumusta ka? Apay adi ka matanagaw-awid. Dua alawas asaan ka nga imay nagdawat iti allowance mo. Okay akla ang Manang. Jakpay ngamin kasapulan ti kwarta. Kan may sa, makumikumak. Iso jakpay makaawid. Kasta ka di. Wan, Manang. Sige, baliwan tantun ti agsarita. Bisyak ngamin. Ay mabiit lang ang ading ko. Kaya't da ka makasarita danan ang kantatang. Apay, di ka kadi mailiw kadakwada? Imbagak lang aruda na busy ak, Manang. Maawatan nyo kumamot. Unay kayo matan. Ha? Sige nga, Rod. Baliwan minto ti umawag kan ka. O sige, bye. Anya, nagsardeng ni Lenny iti panaghadal na kunam. Wala nang. Talon alawas ka no tinapalabas. Manipod nag-drop ni Lenny. Anya? Ay, jak amo no anya ti makagapo. Ay, Planok ajak aglukat ije pestok inton bikat. Mapanak ko maije syudad. ha, Kayat ko nga amon no anya ti makagapo ang nag-drop ni Lenny. Sayang matigastos no pudnuman tinadamag ko. ay, sapay la ko mga ruda saan apod no. Ay, muna yan. Wala nang, di kay madanagan. Mapanak inton bigat. Anya, gapula ang itiday taan networking? Nag-drop ka, Lenny? Wan, Manang. Kayat ko nga mintag full time. Iti kasta, dakdakkel mo't akwarta ti maalak. Anya, ay na Lenny, agpampanunot ka kadi? Manang, amok tar aramidak. Saanak mo nga ubing tapno isurudak. Ngam panunutam kumamot dagiti gastos ko kan ka. Saan nga ang angaw ti agsapol iti kwarta tapno laeng adda aramatem. Ngam kastoy laeng tinaramid mo. No jak pay imay, saan ko amaamuan agapula ang iti networking no apay ang nag-drop ka. Ala, di ka madanagan. Tati ginastos ko a kwarta, bayadak to, apaman amaalak ti dakkel agata dito yung akumpanya. Anya, masiguradom ka di dayta. Wan, Manang. Jak to pulos agbabawi asimrak iti dito akumpanya. Ammo ka dituyak nga umasenso, Manang. Anya, Yaya dayta networking, anak ka. ay na kumpanya dayje tatang, adda produkto nga ilako da. No adda malakom iti tattao, addamat basit bingay mo.
Ngam no awan malakom, awan kukwam. Ayaw na imatan ni Lenay. Kaslasan ngagpampanunaw. Day takot nga rod tatang. Gapulaang ta nakakita iti dakkel agatad. Kala at meten an awis tirik nana. Ay, napangaasim man ako. Palagi pamtikabsat mo Awagam. Ibagam nga ituloy na ti panagadal na tasayang. Ay natatang namin adun nga imbagak dayta. Ngam dinak met ikaskaso. Nasaya at napanunot mo tinagawid anak ka. Uwan tatang. Kahit kumusta kan, talaga ka di nga awanan panggap mo amang ituloy iti panagadal mo. Awanan tatang. Naka full time ako niti networking. Iso nga awanan panggap ko iti dayta nga adal-adal. Hanggang saan ka asigurado dita? Ang mga no iti udin na kasi kanto ti nakakaasay. Ang mga no pagbabawian tupay dayta nga inaramid mo anak ka. Ay natatang, kasi ti kanayon ko nga ibaga, iti kaano man, jak to agbabawi asimrak iti kasto at trabaho. Ay, unay ka, anak ka. Malang aron. Sa paila ko tanasayat dayta nastrakam. Marco, dandanin makatawan ko iti dayto ang networking. Ngam apay ngay ngaging gaita katawan pa'y laang nasweldok. Ha? Sigurado mo lang adakkel to ti masweldok ha? Wen, di ka madanagan. Masigurado ko dayta. Ngayon, ado mo itong tinalakom produkto. Uwan nga rod. Iso anam na maakadakkel mo ti masweldok to. Talaga nga awanan ti plano ni Linay nga agadal. Ay, huwag nga rod tatang. Talaga nga impamaysanan ti oras kan atensyon na iti daydi akumpanya. Saan ka di nga umawawag ka? Saan nga rod tatang? Aw-awagak matsag paminsan. Ngam di na mat sungbatan. Pasaray sungbatan na mat. Ngam kasla makapungtot pa'y. Gaputa makumikum ka noonay. Disturbo ak siguro iso akas jay. Ay, nasisira pa, di kabsat mo, iti kwarta. Pan nga rod tatang. No amukla ko mga ijay gayam ti pangaramatan na iti kwarta dinawat na kanyak. Jakla ko man inikan. Ay sayang lang ti kwarta nga inaramat na ijay. Himbag kumano nagbandugan na. Hello? Imawagak, takayat nakakano ang makasarita ni tatang. Makasarita? Amuyumot nga da trabaho kita. Imbagak mat kada kayo kasto yung aldaw, busy ak. Ha? No napatag ti ibagayon. Ngam no saan, baliwan tayo to tagsarita. Anya? Ala, idapa kong ti cellphone, adupit aramidak. Apay nga itakala ang Marco. Manon nga aldaw tinapalabas, ngam itakala nagpakita. Kwa? Kasanong ti kwarta ak. Namnamaak mo't lakit din ang maala ko ni Di Kalman. Ngam, aging kay tawag pa'y laang. Lini, pakawalan ako Ha? Anyan kahit masawan? Kwa, kilata nagsarati kumpanya. Anya, sana mabalin. Kasanong ti kwarta nga in-invest ko. Pasensya ka na. Saan lahat na tinaloko? Adu tayo. Anya? Kasano apaitan, Marco? Agarup dua taon na nagtrab-trabaho ak iti dadya kumpanya. Ngamawa na pulos ti kwarta na alak manipod kadakwada. Lenny. Nagsarda nga kiti panagadal ko. Ngamjak ni namnama kastoy gayam ti pagpanagan ti amin. Pakawalan na ka. Tagapo kanya. Nayawawan ka. Naintuloy ko lat ako matinagadal. Nalabit. May salangan na tawon ti urayak. A-graduate ako na. Kasano akitan? Anya ti plano mita? Agawid aki jay lugar mi. Tulungak ti kabsat ko jay parlor. Barang maasikan niya kat pagadalan nakmanan. Agbabawi ka nagsardang iti panagadal ko. Saan pa yan naladaw ti amin parakan ka? Mabalin mo pa nga ituloy tinarugyan.
Sapay lang ko ma. Pagadalan na ka man ang tikamsat mo, Lenny. Ha? Lenny? Uwan, manang. Siyak nga rod. Itaman pa'y anapanunot mo tinagawin. Nagawid akon. Gaputawan na saya at nga impay kanyak dadya si Mrekak. Ano niya? Tsaka mo no kasanuak manan amang rugi manang. Agarup dua tawan nga imbukbuk ko ti oras ko iti dadya kumpanya. Ngamiti udi na. Linuko da kami lagayam. Ay naading ko, dayta, tibagbagak idikan ka. Apay abas talatan nagtalag ka kadakwada. Agasam, nagsardeng ka iti panagadal mo. Gapula ang iti networking. Anya ngay ita, sika tinayaw awan. Manang. No intultuloy mo kumati panagadal mo. Nalabit nga agradwar ka kuman iti kursum. Sinayang mo, Lenny. Pakawanandak ko mananang. Tatang. Aklo na ka nagbidutak. Gapula ang itinagdakkel agatan ng impakpakita da kanyak. May saak mo't ka nagiti nasisirap. Ako. Nalipatan kayo. Gapu iti gagar ko bumaknang. Ngamiti udi na. Da kami tinayaw-awan. Awan, ti perfecto at tao. Kadamin pagbidutan tayo anak ka. Kahit sapay la tagbalin eleksyon kan kadayta. Asaan abasta-basta agtalag tayo kadag iti tattao aditi amaw. Nagruna no maipapanan iti kwarta. Uwan, tatang. Ikari kasanan ang maulit pa'y. Ha? Pagadalan nakmanan, manang? Wan ading ko. Ituloy mo ti agadan. Siyak ti makaam mo. Ngam ne, ikarim kanyak adimon aramidan ti kasi iti inaramid mo iti kalabas. Uwan, manang. Ikarik. Kat ipamaysak ti oras ko iti panagadal ko. Kat iti kaano man. Jak ulitan ti inaramid ko. Agyaman aknukas na ading ko. Basta igaed mo ti panagadal mo, ha? Uwan, manang. Ikarik. Kat agyaman ak unay. Uray kas di tinararamid ko iti kalabas. Nakasagana kalata amang tulong kanyak. Takayat ko apumintas met ti masakbayam ading ko. Di tay kumalabsan ti agarapaap. Tama nga no day tanto timang dadaal iti masakbayan tayo. Bueno gagayam, di tan tinagibusan ti pakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag ti tao. Insurat ni Mary Tisay. Isagsagot kada kayo ti YouTube channel tayo Jenna Almoite Drama. Agiyaman kami.